Khulumkha jotona nani channel gai tamu no nani channel no subscribe khlaya ko kai subscribe khlai ready ang katar getar job advertisement te online information related videos ramo nge phaidi teni kasak tar job advertisement ai nai among kha Tripura Public Service Commission Agartala ni bukhaktai advertisement number zakha 05/2022 nga oros haja kanai di o jagao tlangjangnaI Tripura Civil Service Grade 2 tai Tripura Police Service Grade 2 Group A Mamanai graduated under GA PNT Department Government of Tripura by the pay scale 40 region of the Tripura naidi pay matrix 2018 saja karo gawa jagao Tripura Civil Service tai Tripura Police Service tlangjangnaI Niko naji Tripura Civil Service Grade 2 angka ST roni bagai 7 tongo Angka jerena musungnai ready or apply khlai di ST roni bagai 7 tongo Angka tai TPS tongo TPS grade tongo Tripura Police Service tongo oro kainei tongo sini ST roni bagai angka naina dinorok or total or jaka or 30 or 10 ke total 40 post tongo kainei TCS ta TPS or grade 2 milu kainei milui angka o jaga o naidi or increase or decrease ongi mano depending upon the requirement of the department or sajaka je o vacancy tongmane abo gobang phanongi mano tesa kom phanongi mano hini sajaka angka or je main important point no sasiwano angka o jaga o naidi education qualification angka tamonang or nangnai a candidate must hold degree of recognized je amo degree pajak nangkai nongo jese department fan khlajak nangkai tai naidi knowledge of Bengali English tai / kokborok language tongna nangnai hinai or sajaka angka naidi candidate nangkai je 21 nisimi 40 years jorate je bisingo tong porosimi apply khlai manai oro sajaka gangkai norok je candidate ommo oro sajaka oro je degree simi khlaijak tongnai por apply khlai mano gangkai noni oro sajaka naidi exam center engke boro tongnai 6 different center o tongnai naidi Agartala Ambasa Bilunia Dharmanagar Kailasahar tai Udaipur angkai je candidate interested tongnai por ori naidi angka oro o jaga o naidi last date of receive application angkai because 30 tarikh April ni 2022 jora tongnai angka je candidate interested tongnai je qualification tongnai je graduation class tongnai por apply khlai naidi khlaina musungkai TCS tai TPS o angka oro important information sajaka naidi online application portal omo bufurun simi bufuru chengnai naidi commission website available nai March ni 29 tarikh ni simi 30 tarikh 4 March 2022 jora ganoro aro biodata naidi particular through the time profile registration commission website aro thangai TPS omo ang rirwana description bo angka oro sajaka naidi application should avoid submitting multiple application khaine ni amo ta khaidi pukaine multiple application ta khaidi ni sajaka jagao gangka oro totai ase important point to koroi gangka o jagao naidi iko tamtamo naidi screen test ona examination ta bahike ngai amro tongo norong nai naidi syllabus tamtam ngai government of GA amnorong nai naidi angani website of ori nai inke nororo registration fee gangkai naidi only for general candidate gangkai 400 gatai SC/ST people card holders ni bagai gangkai 350 marana sakamo non refundable ngai gangkai norok je candidate interested tongai norok rui naidi ingkete kabang oro points tongo norok puri naidi puri tomung no bujiang tong kangkai norok comment khlai di gangka oro je graduation je degree holder ong kai simi
apply khlaimanai omo Tripura civil service tai Tripura police service o telakjaknai sini ST rok ni bagai noita si tongo kai tamo no ran channel no subscribe khlaiya khom kai subscribe khlai ready ang katal job advertisement tai online information related videos namo kai tini bagai am sunong situng jotono no Hambai.